li Şingalê cotiyara dest bi çandina berhemên havînê kiriye. Mam Xidir 30 salin cotiyara. An ku temenek ji zehmetiyê di navbera germahiya rojê û westiyana demsalan de borandiye. Sal bi sal rûbirûyî xwesaretiyê dihêt û hîna qerzdarê sala derbas bûye. 40 سال بهاركم من فلاحيت كن جبي خده سالت اتهشتيا اتهات وسالت نوداي ساد بي خده جنودا فردا نهاتيا وبي خده مصرف ذهب ويا كيمياوي شويه مليونه كي ودست هزاري بيست هزاري ده شوف شكي هاي درماني 100 هزاريا باشا صندوقها باجان بدم بربعكي او بدم بيست ديناري زي شلو في حقيقه كيميائيه زي تشيكم زي دفعي مش معلان وما وراس براسم ازي شلو حقي كيمياوي ازي دم معلان يعني جلك خو بفروشم تشتكي دينين Cotiyar dibêjin hikûmeta Iraqê ya kêmterxema giringiyê bi karê çandiniyê nadat li navçeya wan. دعمكي بوستانا خونينا حكومة غازينا دا حكومة مساعدة كيميائية ناكا وكو دوجي بار ما كان دم قلق خسارة بون تقريبا خسارة ما زيدي 20 مليون عبرانجي خسارة في بوستانيا متشينن Rêveberiya çandiniya parêzgeha Neynawa dazanîn ku harîkariya cotiyara ya berhemên havînê ji bal Wezareta Çandiniya Iraqê ve hatiye ragirtin. قبل هذا الموسم قبل 2025 بری وی ورزا 2024 و 2025 مکیماوی و درمان لسر جوتکاران دابش دکر. اف جی هات راگرتن وی گاوه هیچ هاریکاریک جبال وزارت چاندنیه و ببرهمین هاوینه ین باجان و خیار و کسکاتین دن نل شنگاله و نل مثل عراقی هیا. قضاء السنجار ومحافظة نينوى بالعموم العراق. Li goreyê amara rêveberiya çandiniya qeza Şingalê ev sal 305 donemên erdê berhemên havînê hatîne çandin. Edla Bekir Rûdaw, Şingal.